امروز یکی از یوتیوبری مشهور است. اینا که شما میدونین تماشابینان میدونن در یک ماه چند مقدار درآمد شده است؟ 60 70 تا 100 هزار تومان. شرطنامه ندارید بانو که یکی پرتافته نرود؟ میفهمی میدونی هر یک شخصی که در یوتیوب کار میکنه کی باشه نباشه مقصدش پوله. 200 یوتیوب کانال رو شما میدونی که یوتیوب ما با قوت خوبه، ما برنامه با قوت دارم. این گونه انسان رو باری اول میبینم. خیلی که فراناز خود میدونی. برباد رفت در غم و حسرت جوانیم، به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. اولی کامیرا رو میکشیم بعدا مصلحت میکنیم. سلامت باشید. روزی دویومی ماه در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه آغاز گردید و الان باشد ما رهسپار شده ایستادیم به نزد یکی از چهره‌های شناخته کشور یا گوییم یکی از صنعتکارانی که واقعا هم در حرکتی موفق شدن است. نعیم سیدعلی که زادگاهش قرغون تپه ماست در انمی مکان به دنیا آمده است و طی سالهاست که او در جدای صنعت فعالیت برده ایستاده است. پس از چند لحظه ما با نعیم سیدعلی هم صحبت میشیم. ما را همراهی کنید. با شما از پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه درود میگویم. چه خیلی که من در بلوغ قید کرده گذاشتم امروز دویمین روزی کاری ما در پایتخت است و الان ما هم صحبت میشیم با نفری که گفته میتونیم که سراینده مشهور است، ولی در برابری سراینده مشهور بودنش بدون تعجب بدون یگان شک و شبهه گفته میتونیم که امروز یکی از یوتیوبری مشهور است. نعیم سیدعلی. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشین. خوش آمدین به پایتخت ما، پایتخت شما شهر دوشنبه. سلامت باشید. ماه رمضان مبارک باشد. رمضان شما دانی مبارک باشد. سپاسی بپایان. من تشکر میگم که دعوت تکلیفی ما رو شما رد نکردید و این لحظه با ما قرار دارید. زنده باشین. خب تمام این روزها با چیکار رو مشغول هستید که نعیم جان؟ چهرهتون اینقدر جدی تافته ایستاده است. نمیدونم سبب در چی باشد؟ سبب در یگام چی نیست که این روزا همه آدم معلومه که ما با چی کار برو مشغولیم. اساس کاری ما که اولا پیشرفت برای سرود نو برای صنعت مونه، دیگه ما زیرش در یک زمانش در که زمانی شبکه‌های اجتماعی با اون خاطر کاروباری ما فقط در سامانه یوتیوب برنامه دیگه چیزا را پیشکشی پادپیچ‌های ما کردیم در این ماه مبارک. سلامت باشه. برای چی یک باره چنین تصمیم گرفتید؟ من بدون تعجب گفته میتونم که شما نه تنها مرا بسیار نفران رو در حیرت گذاشتید. نفری که همیشه در صحنه بود، نفری که همیشه از پی ایجادی ترانه‌های نبود، امروز با یوتیوب سر و کار دارد و مخصوصا برای آنهایی که بیرون از تاجیکستان هستند با تهیه برنامه‌های گوناگون مشغول هستید. امی برادر عزیز یوتیوب یک خیلی هسته که هنرمند میتونه که در یوتیوب همه هنرش نشون بده. با یک مرد میگن 40 هنر کم است، ما هنرمندیم. مثلا برنامه پیشنهاد میکنیم یا سرود پیشنهاد میکنیم یا کلیپ پیشنهاد میکنیم. سامانه شخصی ما هم یوتیوب دارم فکر میکنم شما را نداره. بله. همین خیلی یوتیوب یک چیزی هست که همه چی را با تماشاچیان با مخلصای خودت پیشکش میگردانی. این با سرایندگی یگام دخالت نداره، برات یوتیوب یک جای هسته که سراینده را هوشیار میکنه، سراینده را پیشرفت چه میخواه. بعضا نفران گفتند که این درآمدی مالیوی سرایندگی کمیگی که دوست برای نعیم جان. این خیلی که ما در تاجیکستان مثلا اساسی درآمدی ما توی معرکه پولی توی معرکه با یگام چی نمیبره، نه یوتیوب نه دیگه و دیگهش
اول شکرانه خدا شکرانه که ما توی معرکه میرم خیلی یوتیوب هم جای خوبه پول داره ما باید هنرمون در همه جا نشان بدیم و مبلغ به دست بیاریم یکم جای پوشیدن نیست ман медонед аз чӣ дар ҳайрат мондам имрӯз обуначиёни ютуб канали шумо зиёда аз 200 000 ва дар умум зиёда аз 32 миллион просмотр яъне аз назаргузаронӣ шудааст ин давоми чанд муддат روزی اپریل 21 اپریل 25 اپریل ده یک سال میشه дар давоми як сол ин қадар аз назаргузаронӣ ва ин қадар обуначӣ худатон боварӣ доштед ки ба чунин рӯз мерасад ҳамин ютуб канали шумо راستی گپ ما همه چی در خودم باوری دارم پیشکی ما باور دارم اول خداوند خودش دیگه که ما حرکت میکنیم خیلی وقتی شخص حرکت که داشتگی باشه به همه چی ارزوش میرسه خودش باوری پیدا میکنی чанд фоизи ҳунармандони тоҷик ҳаракат дорад аз назари шумо кадим аравад خیلی که همش حرکت دارن به همه راستی خچان حرکت دارن و یوتیوب یک جای هست ای سومونه یوتیوب که برادر مثلا کم اگر خطا کنی یوتیوب خوبه هم مثلا هنرمند آبرو میته هم مبلغ میته نه که با نو هم داره اگر کم ناجا استفاده بردی هم به آبرود میکنه هم پول هم نمیتد این خیلی یوتیوب باید چه بگم زبان روسی یک کلمه استفاده نمیکنه گلاواستیک باشی باید که مثلا چه رنگی شما اینه مثلا وقتی سال 2013 شما برنامه کرده بودین مرا یک روز یک شخص و وقتا مرا مثلا همون چی ده عقلم نمیگیره که باید هم خیلی برنامه کنی این هازی مثلا اساسا یوتیوب خاطی کار کردیم میدونی که مثلا ابونچی‌ها چی میخوان مردم چی را تماشا میکنه هم خیلی برنامه و هم خیلی کلیپ و هم خیلی چیزا پیشنهاد میکنی имрӯз аз назари худатон шумо тавониста истодаед ки дуруст истифода баред ҳамин сомонаро ایرا که شما میدونین تماشابینان میدونن یا مثلا ابونچی‌های ما پادپیسچی‌های ما میدونن که من چیزا استفاده بردم یا تونستم یا نه чанд коргар доред мас дар анамин саҳифа дар анамин ютуб канали шумо кор мекунанд من ندارم کارگر ягон коргар надоред من همه چی را هم خودم مثلا میکنم برنامه ها که من تشکیل میکنم سوال همه سوال رو من خودم ترتیب میدم ما دارم خیلی برنامه دارم میدونیونی حاضرش نام برنامه میدونیونی ما میگیم در شبکه‌های اجتماعی خوبتر رفته سه دخترک فرانازمونو که قطعی ما کار میکنه فقط میا بگیم که هم یک روزی همو برنامه را چی میکنم میبره پیش همه سوالات تیاره مبلغ معین کم کم میگیره چند مقدار خیلی که فراناز خود میدونی барои манам шавқовар бошад маро ҳам ба кор қабул мекунед ما انا و مسئله را ما چی میکنیم اولی کامیرا را میکشیم بعدا مصلحت میکنیم саломат бошед ман мегузарам ба саволи асосӣ ё ба мағзи сухан мегӯянд ку дар як моҳ чанд миқдор даромад шуда истодааст خوبه ман намегӯям бадай ва хабардорам ҳастам ки бад нест انا میختنی نغز میدونی که یوتیوب هم درآمدی معین نداره یا ما مثلا بسیار میگیری یا ما کم میگیری خیلی پولش خوبه پولش خوبه بسیاره زیاده ба дигаронам тавсия медиҳед با همه توصیه میتونم ما یک چند برادرها همین سرایندهایی که در شهر دوشنبه زندگی میکنن همش توصیه دادم این برنامه ما را ببینن چون میدونن که ما کیها ده مثلا کانال کشیدم که پیش برین هیچ کی نباشد گفته اگه پای روز مثلا به دهات میرین به خانه پدر و مادر میرین اما میزین پولیتون هم میبروره наворҳоро худатон ҷойгирӣ мекунед ё дигар шахсӣ масъул ҳастанд با در یوتیوب من مثلا خودم ای تلفنم همش توری میکنم با شخصی مسئول دارم که مثلا هم دیزاین میکنه و پریمیره میمونه تمام беҳтарин хуб он наворҳое ки ба шумо вобастагӣ дошт пеш аз ташкили саҳифаатон дар ютуб дигар саҳифаҳо ҷойгирӣ мекарданд дуруст баъде ки саҳифаи шумо боз шуд аз онҳо хоҳиш кардед ки наворҳои шуморо тоза кунанд аз саҳифаашон не ма гуфтум чизе ки то ҳамун рӯз буд масалан то соли 2000 ина 20 бигем 2020
апрел бигем ма ҳам вақтум чизе ки дар шумо буд баъдан маводои маро напартоед. партофта ҳам наметонам. ин ютуб як сомонае ҳаст ки бисёр сомонаи бигем ки соҳибдора. ӯ вақте ки як мавода шумо мепартоен ё ман мепартом авториш ё шумо мешавед, муаллиф ё шумо мешавед ё ман. то ҳатто барнома як рӯз як шахса ман партофтам, шумота занг задам, иҷозат пурсидам ки ман амира дар каналам мемонам, бо яке омадак бо мара яке чӣ накунӣ, жалот назанӣ, иҷозат пурсидам кун. ҳамин хеле ютуб ба ҳамон хотир чизе ки мара кадом маводи мара ки дигарро бигирам бояд меҳнати мара бидонам, ман меҳнат мекунам. кадоме чизи мара медизда дар сомонаи худш мепартоям, ман уна жалоб мезанам. жалоб яъне шикоят мекунем. ягон нафар ҳуқуқи муаллиферо гӯем риоя накардан, партофтан ягон навор баъди ташкил шуда. баъди ҳамин чи аҳамият намедодум. ҳамин як 3 рӯз пеш як 200 каналат шикоят задам. 200 ютуб каналро ҳамаш ина бо занг зесан мара илтимос кесан, зора кесан ки шикоятота биги мо меҳнат мекунем бародаро, чизи тайёрам мегирам, мебинӣ дама масалан дамаҳо 300-400 ҳазор просмотр, да унаам 200 ҳазор просмотр, чизи мара ҳуқуқ надорам бигирам. ба ҳамон хотир ҳамаш ҳамин омода бошам, бидонам ки кадоме ки як масалан як чизи мара видеои мара мегирад дар каналш мемона, ҳатман ман ода шикоят мезанам. мемона бигем да ама каналш мемона. чӣ дар кор? чӣ дар кор? ба занг мезанам, мара зора мекуна, мо айта напурсидем, мо нафаҳмидем, мефаҳмӣ, медонӣ. ҳар як шахсе ки дар ютуб кор мекуна, кӣ боша набоша, мақсадаш пулай. ин дурӯға, мо насиҳат мекунем, мо чӣ кор мекунем, як чи мебурад видео обращение мекуна, коме чӣ кор мекуна намекуна, мақсадаш пулай дар ютуб. айма сар када. мақсади шумо пул? Пулай. дар ютуб коме ки чӣ кор мекуна, мақсадаш пулай. ягон дига мақсад надора. мақсадаш пулай тамом. ин меха чизе. ба ҳамон хотир медона ки ин видеои ай шуморо бигира, ай мара бигира, ай дига каса бигира, дига каса бигира, медона ки чизи тайёр. кира намефура пули тайёр. барои ҳамон хотир ман мегум ки кадоме ки хайхтон бифаҳмем. кӯтоҳи гап. саломат бошед. ман сипоси бе поён мегӯям ки шумо дарди дили хешро берун баровард. ман дарди дил нема, ҳақиқата гуфтесам. ин ҳақиқатам ба дарди дилатон каму беш шабеҳ дорад. бошад. хуб, бинандаи азиз, шояд шумо дар ҳайрат бошед ки чаро дар оғози суҳбат мас вобаста ба ютуб яъне торнамо мегӯем каме суҳбати дуру дароз кардем, зеро ба шумо ҳам ин чиз аён аст ки наимҷони саидалӣ дар баробари овозхонияш имрӯз хеле алоқамандӣ дорад ба саҳифаи ютуб. хуб, мегузарем оҳиста оҳиста ба дигар мавзӯъ. дар бораи яке аз шогирди машҳуратон ҳарф занем. аз куҷо пайдо кардед ва чӣ гуна ин яку якбора мисли ютуб каналатон машҳур шуда рафт? шердил. бародари азиз, як барнома доштум, мешносиёне, пеш ай медониёне. вақте ки дар ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи рӯдакӣ мо ба навор мегирифтем устод Хайриддини Бозора. дар пеши мактаби мусиқӣ будам, як бача қатъи мигем ба гитара омаде сайайра дарав чӣ кардам. барандом бигем дита барандое ки пеш мебурдан, Алиҷон Қати Самандар, гуфтам ҳамин бачакора бихапен, савол битен ки мешносен Хайриддини Бозора. баъдан хай саволаш додан, гуфтан ки намешносем, хай пурсиданаш ки биё шумо ба гитара буромаден як суруд бихонен, хондан. баъдай ба навор гирифтан қатиш суҳбат кардам. гуфтам ту бача ай гиҷои? ва гуфтам хеле. гуфтам ку бо дига байт бихонам, ду байт медонист. гуфт ман акаҷон, гуфт ду байт медонам, наметавонам гитарарам навохта. хулас дига барномаро мо партофтем, мешносиёнера дар ютуб. комментария кардан. ин масалан наимҷони Саидалӣ ҳамин бачака биги дастгирӣ ки, наимҷони Саидалӣ ҳамин бачака биги дастгирӣ ки. баъдан ман хестам рафтам ба ноҳияи рӯдакӣ, гуфтан ин бачак ай кулобай. ин бачак гуфтан ай кулобай. як 20 рӯз кофтумша ки биёмша. хулас дига биёфтумша, овардам дар хона, бигем тарбияш кардем, сурудхониро бо хела камон ки боша ёдиш додем. махсус муаллим овардам, гитаразаниро ёдиш додем. ҳозир бигем мисли фарзандай дар хонамай, мисли фарзандам дӯсташ медорам. ҳамаи тиша бигем ҳуҷҷатоша қонунӣ кардагиам, дар хонаи худам зиндагӣ мекунам, короша пеш мебарам, дастгириш мекунам. фарзандай бачамай.
یعنی کلان شما تأمین کرده ایستادید درست؟ از جهتی درس میخونه بگیم در همین شهر دوشنبه ده نتریالی کردگیم همه خوب کردگیم ده. پدر و مادرش زیدیت بیان نکردن؟ نه پدر و مادرش راضی بودن که من این کارا کردم. مثلا فرزند ما را بگی تربیت که آینده به جایی را برسه. مقصد ما همیه که کم ترک معرفی شو زندگیش پیش بره. گفته گپا سایبانی پدر و مادرش باشه. بگذار امروز همه خرچویش بر دوش شما همینطور؟ بهترین خودتون باور داشتید که همینقدر موفق شده میرود همینقدر مشهور میشه در این سن و سال که من یک رو من به یگان شرمداری گفتم میتونم که امروز سراینده های سن و سالشون کلان موفق شدن نتوانید ایستادن. من درست دیگه همه وقت با خودم باوری دارم که این قدری که مثلا شیردیل بگیم صدقنی او خیلی باور نداشتم ده. تو این درجه را باوری داشتم که مثلا چیش میکنیم دستگیریش میکنیم مردم میشناسه و نمیدونستم خیلی کم باشه مشهور شدگیه مشهور نمیشید شما نمیشناختینش یعنی که با برابر مشهور شدن کم محبوب هم شدگیه دوستش میدارن ولی با بسیار کار میکنم آینده خیلی او کودک او خیلی هفته. خب اکینای جون خودتون آگاه هستید که وقتی که یک نفر رو میگیرید تربیت میکنید و برای مشهور شدنش سهمتون رو میگذارید پیدا میشن نفرانی که بعد مشهور شدن باز گاهو به دیگر راه میروند یا دیگر راه رو جستجو میکنن. شرطنامه ندارید بنابو که یکی پرتافته نرود؟ ما نمیکنم شرطنامه. ما اینا در اینترویو ما گفتگیم که ما همه وقت تیارم. اگر شیدین مرا بگه که استاد جان مرا دعا بده من حاضر دعاش میتم. یا یگان کس کی باشه نه مثلا شما بگن که نعیم جان شیدیل ماده بده تو چند قکی کردی تا ایده زیاد تربیت کرده نمیتونی. ما شما دمیتم اگر ایمد زیاد مثلا هم در سردای نو ایجاد کردین و راهش در راست کردین و تربیت خوبش کردین من راضی میتونم. خود چنین بگه که مرا دعا بده من تمام ما همه چی را آموختم مثلا آینده میرم زندگی پدر و مادر ما پیش میبرم ما به یه جور رسیدگی من همه وقت دعاش میتونم. من شرطنامه نمیکنم. مقصد من این نیست که من صبح او پول کار کنم. مقصد من اینه که او آینده نگاه بین باشه پدر و مادرشه. من برای خدا را مثلا دستگیری میکنم برای چیزی نه. برای مبلغ نه؟ نه. برای از نظر گذارانی یا پرسموتر جمع کردن نه. او مثلا پرسموتر شما میگین یک کلیپ میکنی یک باید میکنی همین کدومی که یوتیوب داره بیام چون مثلا بحث میکنم رستخوادی سرود نمیبره خرج سرود نمیبره ایسای پرسموتر. مرا یوتیوبم شما میدونه که یوتیوب ما با قوت خوبه مرا برنامه با قوت دارم. ما مثلا هر روز ما شیردیل در یوتیوبم نمیبرم که پرسموتر زیاد بگیرم ایسا بی پول کار کنم. ما برنامه دارم میشناسیونه تالان در کوچه میدونیونه همین خیاسته ما شیردیل فقط دستگیری میکنم. بیا یکم کس باکی ما رابطهش ما ای مبلغ با دست میارم مرحمت. این گونه انسان رو باری اول میبینم زیرا که من بسیار نفر رو دیدم وقتی که یک نفر رو کم و بیش مشهور میکنند الکی تمام شرطنامه یا با یگان صحنه ها نمیگذارند با یگان رولیک های تبلیغاتی یعنی رکلام ها نمیگذارند. من با شما رحمت میگم احسن همه جا میمونم شه این هم یگان رکلام ها هم که باشن تبلیغاتی پولش در کیسهش میمونم میگم بر جمع که خیلی کم و زیرش داد پول جمع کیسه برای یک مقصد که مقصدی من همیه که راستیگه مادرش خونه نداره یک کم همی اقلا نازی رنگی موارد چی شوه خیلی اساسی پول جمع کنی خمون چیه؟ توی معرکه توی گردک شوه که پولای توش جمع کنه و بای قیگه با ما پول مونمو یک خونه بگیره قطعی مادرش همین مادرش نگاه بین کنه تمام. مقصد شما همین؟ این همیه تمام از پایتخت من دیگه مقصد ندارم. تخمینا کی این نقشه شما عملی میشه؟ تخمینا اگر همین کارو همین خبره ممکن خیلی خداوند خودش من هیچ گفتن نمیتونم. سال 2021 یا 22 شاید دیرش 23 خب مادر این من مادرش ما گفتم که بیا در جماعت در شنبه زندگی مادرش شهر بختار دوست میداره میخواد که در همونجا زندگی کنه خیلی انشالله که در همونجا چی میکنیم. من طرفداری اونم هستم که بزرگ نقشه شما به زودی عملی شود زیرا که این نقشه خیلی یک نقشه مهم یک نقشه واقعا
дилнишин аст, нақшаи беҳтарин аст. خب ما اینقدر صحبت کردیم، شما سراینده هستید، با نگویند که بیننده‌های ما این سراینده بودنش رو فراموش کرد، یک سرود هم میسراید برای ما. ما سرود بخونم مایلی فر نداره اگه خیلی آواز شما رو پزمان شدیم. برباد رفت در غم و حسرت جوانیم، به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. برباد رفت در غم و حسرت جوانیم، به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. калонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона. ҳазор раҳмат, овозатон хаста набошад. раҳмат. анами матнҳоро шумо мехаред ё ки аз китоб пайдо мекунед? матнҳо ки ман дози рост гап ин матне ки хондам ин суруди пешниҳодам кардаги будан, суруда ба фикрам бародарои афғон хондаги будан, ба ҳамон хотир ман дар ҳамин суруд ки маъқули буд ба ҳамон хотир хондам ша. не ки аксарият сурудову шеърову оҳангоро мехарем. мехарем о. агар ба дараҷаи максималӣ гӯем ба арзиши чанд миқдор қимматтаринаш? ман намегӯм ки шеър чанд сумай, оҳанг чанд сумай, масалан танзим кардани оҳанг чанд сумай, ҳеҷ набудагишда як 8-9 ҳазор сомон дар як суруд меравад. дар як суруд? ин беклип? беклипо варианти mp3 мегӯем ка ҳамин гуна треки мебурӣ дар консерт мехониша. қарздорам шудаед барои пешниҳоди гӯем барномаҳои консертӣ бошад? дар ҳама барномаи консертӣ ман қарздор мешавам. чанд миқдор? ҳар як ман 10 сол рӯи ҳам консерт додам. расходи консерти ман 100 ҳазор сомонай. маблағе ки пул, масалан пуле ки ай чиптаҳо ҷамъ мешава 40 ҳазор сомон мешава. 60 000 сомонӣ шумо дар натиҷа зарар мебинед? 70 то 100 ҳазор сомонаш дагӣ ман ай ҳар як консертам зарар дидагим. зал толор пур ай мухлис. нархои билет ай 100 сум то 30 сомона. не ки туғри намегира барое ки реклама. арзиши таблиғот қиммат? қимат. ин қарз яъне ки шумо маблағро сухан кардед аз бонк мегиред ё аз дӯстон? نه بانگ میگیرم نه دوستان مثلا ما وقتی که یک بو این سال کنسرت میتم بعد از کنسرت ما فایده شاگیجو میبینیم کنسرت ها ای توی جمع میکنیم کنسرت میمونیم یا عادت دیگه ما که ما هر 8 مارت کنسرت مونم برای هموطنانی عزیزم. ҳар сол санаи 8 март шумо ба қарз фурӯ меравед? ба қарз фурӯ намерам ки масалан ма ҷамъ мекунам 100 000 сомона. масалан гуфтам ки агар ки ҳамон пул айма ки набоша 60-70 ҳазор сомон ма зиёд расход мекунам. қарздор намешам ай банк ё ай дига одаму. масалан 60-70 ҳазор сомон ай ҳамон консерт қарздор мешам. консерти ки мемонам. ай консерти хидам ай хидам қарздор мешам. яъне аз буҷаи худатон ки харҷ мешавад, худатон аз худатон қарздор мешавед? бале. ана ин аст мушкилии санъат. вале боз ҳам санъаткорро мебояд ки ҷони худро фидо кунад. ҳамин хеле. саломат бошед. хуб, худатон огаҳ ҳастед ки мо аз Хуҷанд ҳастем. бо кадом сарояндаҳои шаҳри Хуҷанд робитаи дӯстӣ доред? бо ягон нафарашон дӯстигӣ доред? аки дӯстӣ не ҳамкорӣ дорем. бо ки? ҳама хати ҳамара ба мисоли мешносим ҳамара. масалан ҳар як сароянда фарқ надора ай Хуҷанд ай Бадахшон ай вилояти Хатлон ай шаҳри Душанбе уно ҳама ҳамкори ман. мо корам ки накунем ҳамкаси ман ҳамаеҳоро ҳурмат мекунам, дӯст медорам. сипоси бепоён. умедворам ҳастам ки онҳо низ шуморо дӯст медоранд, иззат, ҳурмат ҳамеша дар пеш мегузоранд. ҳамин хеле санъаткор бояд ҳамин хел боша. бо ягон сароянда ногапӣ ҳастед? мо намегӯем ки фалони ё исмашро вирде забон олед. тахминан бо чанд сароянда ногапӣ ҳастед?
خیال میکنم همه خطی گپ میزنم اگر که ناگپی میشیدم و گپی نمیشیدم فکر میکنم که دیگه سراینده ها هم برای سامانه یوتیوبی ما که تاپ ده بروا اینقدر پادپیس جمع شوه دستگیری دیگه سراینده هم بود برای که من سخن کردم سراینده ها حجب نگارا کی باشه نباشه اونا سخنی مرا نشکستن آمدن در برنامه من اشتراک کردن солҳои қаблӣ буд агар иштибоҳ накунам шумо бо таҳияи пранкам машғул будед баъзан нафарон гуфтанд ки ба сароянда ку чӣ дар кора намешавад ки фақат ҳамин сурудҳояшро хонад من خوش نبودم در پرنگ аниқ مثلا برای کی برای چی من خوش نبودم اونا بگیم که ماشین مرا پرنگ کردن و من گفتم که خیلی شما چیکار کردی نکردی نمیکارا به آگاهی شما به آگاهی ما дигар ба фикрам пранк намекунанд бо шумо ё فکرم با خوب شد که مثلا این مسئله را سخت کردن که دیگه هر کس پرنگ نکنم نکردم پرنگ این نمیکنم هیچ وقت همین چیز ماده معقول نیست ҳамон навурро дар сомонаатон ҷой кардед дар саҳифаи ما گپ زدم که ببینیم برادرها ای سامانه یوتیوب او گیم گرفتم ماندم که مثلا برادرها ببینید چیکو که سری کویا نصیحت کنین گفتم من ماندم شب مثلا کمی بعد удалитش کردم чанд муддат истод тахминан یک ماه استاد چون ҳамон нафар шикоят карданд ки аз саҳифаи ман удалит карду ба саҳифаи худаш ҷой кард гуфта آخه وقتی که من گرفتم ویدیو را گرفتم مثلا از صفحه وای گرفتم بعدا وای شکایت کردم که شما удалит کنینو خودم گذاشتم که ببینین همی چی کار کرده برای مقصد وای گفت که همو از صفحه خودش удалит کرد در صفحه من ماند لیکن بعدا او در صفحه خودش ماند تا حاضر در صفحه وای هست و در من نیست хуб бори охир кай сафар карда будед ба шаҳри хуҷани босонӣ باری آخرم سال 2020 2020 сабаби сафари шумо дар чӣ буд ما درست دیگه یک سبب قطعی که جایی که برم یک سبب قطعی میرم خدمت خلق توی дар туй буде каном манотиқ шаҳри хуҷан исфара конибодом Чкалский, кадом? бӯстон ҳозира бӯстон собиқ чикалс Бӯстон. саломат бошед хуб як таманниёти неки шумо ба ана ҳамон нафарое ки моро аз он тарафи экран тамошо карда истоданд марамад زنده باشن یک بار دیگه رمضان مبارک باشه هزار رحمت که کدومی که طاقت کرده سخنهای ما را گوش کردن ما را تماشا کردن خداوند دائما در پناه اسمت شما را نگهبان باشه مخلصای عزیز сипоси бепоён бинандагони азизу арҷманд ҳамон нафарое ки бо мо ҳастед чашматон сӯи мо аст мо аз ин тарафи экран ба шумо ташаккур мегӯем ки моро ҳамроҳӣ кардед ва ба гуфти аки наимҷон тоқат кардед ташаккури бепоён ва албатта мо дуру дароз суҳбат накардем ба он хотире ки моҳ моҳи рамазон аст мо нахостем ки меҳмони барномаамонро зиёд ба ташвиш гузорем бори дигар ҷавони сипос мегӯям ки даъвату таклифи моро рад накардед سلامت باشید